oleh dadinggu takala da ate pata bokana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba penewe Bejewa. To mandatarenge po ne lina murde Yesu Kristu mainda kata sembayang kata dingi patulu pagata awali ngau mutua. Mainda kata sembayang. Ala murima apa dadi kita namun langit laputang ratuka kateri ina. Ngana menawar ma sampai atapia tilu tole kamu kukidia na nebina ne apa melangi gue menawar mo gai tilu dongam mono pemelangi rapa kalau ga awaina nebina mori kamarengin nali na menungaran karena penungang kama pelolo manggalara beliman neli mu perenga milikia pulu koma waini ngabu matua kaina sama di berdua di bola maka ko itu tolek kam dengan kimata baya mo o masalah bokal baya karena naman Yesus Kristus amin. Wala dinggu di namiuri parengen dane lodo tadi kawai wali bukurenungan wasiat ne judulna lumbuina we gila kangge yaro mene atewi lori. Tadi kewai wali surata kiran dari bohu surata aro parada ata Ibrani kawuku akapulu iya mata akapulu pintu kini mata 22 lah. Nah pakananunda debinane tadi kewai wali mata kapulu pitu lungguina lina meurda. Oro pawesi atewai tengara nungadai Abraham na pamara kay Isak. Nya alenga na pati babawe papakira na yalla na lewara atena bana pamara kay ana nia waina. Ole dadingu lango ka ata apawiliku o manana du dadina ina amana atanda mangunandi ba ana atawi sepena na ia buah manendenga ngarana Suparno ina nakabu atenge bana sakola mandeta oro taruni na bana pawili banda na pawili ka uka na to matakawe bana kolenge ne pembi atena mono bana kole na bantuan beasiswa lenga na pa penuh sekolah na Suparno na wali wan ana padu dadi waina padu matowaina na ya tudah pipatana pawili omanana ate takana mono ainana mono peida ngaraduka papawili pa pawili lugu bainangi mono kana luan di io mapakole wa inge amaunga payana tudah mono padua dengan na ata ole wanona papeina patapawili dawadana tuda paetana iti bane ibi dawadana sekolah nangindi we wanana mono narawi kainge ainana oleh dadinggu Abraham Isak mono Yakub ida dona waika da Israel duka na parengen da ngara da surat abiadana ida papatuda wai ata apadeku apa wai dukiwe ne beina ne itu tarenge kai poda ngarat ida ata atau da amene atenge mono awaige ne papakira na yala barata mono barata anata umbu ai pada oleh dadinggu na atuli sawene surat Ibrani na paetange ne kaluko konda saate na amuolo amarai dan natito kene baranda atapia itipona barada atapia itipona takambara kainda ito ne beina ne monondra natito kaike baranda ito ne ata ne beina ne lakanya kaiko barada atapia uki muriwali neme oro ainana tilupa kakonda tole kanda ne beina ne lango kaido kopo Abraham, Isak, Yakub, mono Yusuf, ndaki ateki
da madau teki bapa kako e tole kada. Rawi nge deku nge pembina amarawi. Mono wali kalaki ate takage ba mene ate wi banya katura pa ande kalunga pa mau. Dak ki ate kan ba pamara kange andua aro saga na yalla. Menenge patulu na yalla mono bawisi awali marana. Ni ito takolenge mono tatorage lodo aro andua. Oleh dadingku mainda kata turuni bata pawilinge andua. Amin. Mainda kata sembayang. Allah murima Bapa malangi gue li mono ngaram ni tina parengema mau ke bama pangedama papununga maka kaina kama koleng kenelo aro andua mono pamawaini Yesu keritu Allah banyak tulung kama bama kolegi kaina gune tilimu parengema pondalawe atedana ma mono kama wai kung tilu pakakoy tole kama loko mono gitu ka enga takakoge pamamenewi yalla manyayang wis montakot duka kina sembayang maumuri duka kina sembayang luhut bersalah boka amin duka kina net nali namiori parengenda nelodo dabulakangge like gue subscribe mono pangindige para tungge para olda inda wadeka oro ainana paku olda dinggu tadanam pada mono tamarenga denga bangge ne ye kabe sumba pata talarang gili na miurnda oro Yesu karitu maringina